Pamiarsa mekudang-kudang dresta seni sane arang kepanggih rita pengan mangkin sampun kesiagayang genah antuk mesolah. Pesta Kesenian Bali warsa kalih tali selai dados selah antuk nyolahang dresta seni inucap mangda nyansan keuningin krama Bali tur sepisanan pinaka pengupaya ngelestariang sesolahan dresta tetamian Bali. Tari Mabuang pindah ke tari saning kesolahang ring rekasa dana PKB saking sanggar seni gamelan penting Semaregeya, Banjar Pasek Desa Muncan Kecamatan Selat Duta Kabupaten Karangasem. Tari Mabuang keiring gamelan tua sane mewasta gamelan penting khas Karangasem. Mabuang sayuaktin nyani pindah ke dreste saning limbak ring Desa Ngis Karangasem. Ring sesolahannya nih, mebuang ke Igalang samian oleh pergine lanang, antuk nengkleng menggantian pindah ke Cina Rua Binedo, melingkar nyena yang iteran jagat ring pemargin kauripan. Keris pindah ke sarana sani kebakte oleh pergine ritat kala mesola. Ring sesolan punika taler medaging cerita ni bakang tuak. Sesolahan tari Mabuang ngedautin mana penonton sani raw ring pesta kesenian Bali. Kelangan ngaksiang sesolahan saking para truna sani satma ke Cina Purusa, utawi pemiku koring sejeroning kauripan. Melarapan rekasa dana inucap sesolahan duen desa ring soang-soang widangan ring Bali, side nyansan ngelimbak tur kauripang majalaran antuk regenerasi para perginane. Juliana, Bali TV.